na protokolo wiwe n'amashikano amabuye araririmba amabuye araprotokora kandi amabuye aratanga amashikano nukuruko ngo ndakwereka ingene amabuye ya protokolo hagarara ngaho ndakwereka ingene amabuye ya protokolo mwavuze ndabereka ikintu kimwe ndakwereka ingene amabuye aribera hagarara ngaho ndakwereka ingene amabuye aririmba n'amashikano arayatanga reka tubanza tubereke urafashije amabuye araririmba kandi ara protocol n'amashikano arayatanga n'amashikano turabereka amabuye ngene akora ibyo bintu byose ndibuka umunsi umwe nagiye nari ninjije amabuye yonyine mu rusengero ari mu rusengero hariya hirya nakunda kwinjiriza amabuye ngaho inyuma y'urwo ruzi ngaho ntango hirya gato ngaho munsi hariho ahantu hitwa kuri Jama hirya gato hari ikiyaya gihari uje yo hirya niho rero ishengero ryanje ry'amabuye n'ubu nzohafasubira kuyaraba kuko twarakoranye neza ayo mabuye rero yaratondaho nanje kuwa Mungu naca nambara nk'uko nyene nkacaja gusengesha amabuye nshiye ngaho ndiko ndarengana uko nahangwa nkumva abantu bariko bararirimba narenganya nkacaho kuri bibati nkumva bariko bararirimba narenganya nkacane nkumva bariko bararirimba nanje nkacavuga ngo nanje ndagiye gusengesha cyane hata ngacamanuka hariya namanuka ku ishengero rya Semuse hariya ngacamanuka mu mwonga ngacafata amabuye yose nkatondesha ku murongo naca ndatondesha yose naca nzana nibahasha envelope nkayishira ati amabuye nitwatangura gutanga amashikanwa muraza murashenga muri envelope cyane rero naca ntangura gusenga mu izina rya Yesu bakoze Mana kuba nshikanye muri shengero kandi urakoze Mana kuba tugira igitondo ciza mbere n'abaririmbyi bakaba baje ndagushimiye Mana ko mbere na korale nakayashitse Adonai na korale Yesu ni nyishu na korale haleluya n'izindi kandi ndagushima ko protocol neza ndashimiye protocol Wilson kwari kara protocol neza y'amabuye none rero urakoze ubane natwe ufate programa ufasha abaririmbyi ufashe n'ibindi byose mu izina rya Yesu atasengeshijyo hama rero ngaca ntangura uhakorare yaho angura kuvuga muririmbyi arongo yandi makorare nafsa nimombe ingero zarateguwe nimombe ingero zarateguwe nimombe ingero zarateguwe ingero zarateguwe dukorera amashunani Yesu kuri iyo birinze neza protocol nawe ya protocol neza cyane ugakoze ko protocol la protocol neza
Imana ishimwe cyane. Gafashe amabuye araprotokola kandi n'amabuye arabiririmba. Nabwiye Mana ati Mana, iri buye ndagomba ko ririmba, n'iri buye ndagomba ko rito protocol, ko ntabindi mfise niko na protocol aya mabuye kandi ariyo wampaye, kandi wanyemereye ko jewe ntari umurongozi w'amabuye ariko n'umurongozi w'abantu. Inyuma yaho nzabona birahindutse, ibuye rimwe rivuyemo nafsi. Amen. Ndiko nagenda gutya mbona nafsi araje cyangwa tuguri rero sishobora guprotokora ibuye, protokora sishobora kurimbisha ibuye, ndirimbisha nafsi. Kandi n'ubu nafsi arikararimba muri cya gishingo cy'ibuye, navuye ku ibuye ndirimbisha nafsi. None n'umuririmbyi cyangwa se umuririmbyi yavuye muki ko ntasengeye nafsi, nasengeye ibuye rigahinduka nafsi. Kandi ndikana protokora amabuye kwaba protokora batari bahari, mugaba amabuye yavuyemo protokora wirisa. Ubu ndacyaririmbisha amabuye se? Ubu se ndacyaririmbisha ndacyaprotokora amabuye aracyatanga amashikama. Reka ndakubwira ikintu icyo ari cyo cyose gisabwa ko ucizera ha mu karema. Urarema ibuye ati nkeneye ko rivamo umuririmbyi. Urarema ibuye ati nkeneye ko rivamo abatanga amashikanwa. Urarema ibuye ati nkeneye ko rivamo abaprotokolo. Urarema ibuye ati nkeneye ko rivamo abapastori n'abavuga butumwa n'abadiyakoni. Haleluya. Urarema ibuye ati nkeneye ko rivamo ikintu icyo ari cyo cyose. Kandi kuva ndema biciye mu ijambo no mu kwizera, Imana ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo twibye. Abantu barahari cyane n'abahari, abaririmbyi barahari cyane n'abahari. None birashoboka ko ibuye riririmba kuko mwiyerekwa hataravuka. Burya umwana iyo ari hariya, iyo umubyeyi yibungenzi abazi ko afise umwana mugo ntabazi icyo azovamo, ariko aravuga ati ibyo byose hazovamo umugabo. Niyo azovuka ari umwana azoba umugabo, niyo avuka ari umukobwa azoba umugore. Kandi ndacyamurinde sinanamubona, aracyari mu mazi, aracyari gusa mugabo. Ejo bwira mugenzi wawe ngo ejo Imana niyamutsigama azovamo umugabo, Imana niyamutsigama azovamo umugore, Imana niyamutsigama azovamo umusore, Imana niyamutsigama azovamo umukobwa, azovamo. Haleluya. Ishoboye gukora birengeye cyane, ishoboye gukora ibirengeye cyane. Misi yose mbona abaririmbyi Adonai rikaririmba cyane ibuka y'amabuye. Misi yose mbona Yesu binyishu cyane ibuka y'amabuye. Misi yose mbona haleluya korale haleluya cyane ibuka y'amabuye. Haleluya. Ubundi Imana ifata ubusa ikabukuramo ibintu. Narivuze ngo ubusa kubera ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo umuntu yiyumvira. Ubusa ibukuramo ikintu kizima. Bisigura ikirere. Amabuye ni inyishu yawe, ibiti ni inyishu yawe, amashurwe ni inyishu yawe, ipfu ni inyishu yawe, ibyo ari byo byose ni inyishu yawe, ibyo ubona byose ni inyishu yawe. Haleluya. Ni inyishu si inyishu. Reka abantu mwabaye gute? Ni inyishu. Amen. Haleluya. Ishoboye gukora ibirengeye cyane. Ishoboye gukora ibirengeye cyane. Narivuze ngo ishoboye gukora ibyo byose ni inyishu. Nawe utakibona wowe umuronderera kwa naka, umuronderera kwa muyombo, umuronderera kwa sowanyu, umuronderera mubo mwiganye. Ariko ikintu cyaco cyose bivanganye n'Imana, bivuye ku Mana. Ikintu cyaco cyose ni inyishu.
gishoboye gukora ibirengeye cyane. Shoboye gufata ibuye kisida navyo kweki wa mukobwa usaraga ruvuga yakene mu fiance yarabuze gute niwo fatira ibuye ukarirema mu fiance iribuye so mu fiance wawe niwo litahana ukarishira hurana ati nizeye ko yari mu fiance waje mukagumana niko kweki wa muhungu we babuze mu fiance utofata ibuye ukarirema mu mukobwa uyu n'uwanje tuzorarana mbaye ndavugana nawe iki gihe ari kejo ishoboye gukora ishoboye kurema. Haleluya kubera kubura umuntu ibintu byose ari inyishu amabuye n'inyishu ibiti n'inyishu kigicaca naho rwa urupapuro wavuga ati ndabizi na urupapuro rurimo iki tuzogumana kubera ko Yesu mwana igihe kimwe twari kumwe n'umuntu twari ku musozi mbona aragomotsa nta mpamvu yo kubura amafaranga ati kandi amafaranga yuzuye turabona kabisa tudakurahi afata impapuro bambaye ibyatsi araha amababi araha amabuye ararunda atari amafaranga afata ibindi atari amafaranga afata atari n'amadolari afata atari ararunda ariruka afata ibyatsi ati kara ibyatsi arabizana birunda ati yogere tumani mpaye amahera we ateye amafaranga arayayoresha mu yuzuyewe arayayona umukene atabaho umutini yavutanye no kurya ari intambara zikomeye. Yeje bundi heruka kumuha amafaranga amen imuha inzu nziza mu gisagara umuntu atakaza akora aguma yiruka asenga gusa imuha inzu nziza imuha imodoka imuha ibintu ibyo byose imuha akazi hana akazi ko kuvuga ngo akora ahembwa amafaranga atanu agira gutya bakamubaza ngo konte yawe ngo akaza yumva iburaya barunze ko amafaranga hirya yose barunze ko amafaranga yarabariye tuzi y'amafaranga wa munsi we ati wa munsi y'amafaranga narunda ati muri yo ndiko ndajya ibibari biruzura barundaga aho igufuri hafi nk'umufuko yabaye ibiti byose arabimanura amababi yose arayabatemana n'ibijuru aturabona imisira n'ishobeye n'imisira n'ishonje kandi amafaranga turi kumwe agafata ibibabi byose agahurutura atera aya mafaranga ati ngomba nayajyame ko sindosubira kurara ku ibatera we ubu nzotajyama ku mafaranga akayaryamako atera n'amahera akayaryamako akayayora akakira kuri konte akajyana akaruda hantu ikintu cyose kirarema. Haleluya ikintu cyose nuko kirema ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Haleluya wiyumviye ati impapuro z'amahera ishoboye gukora ibirengeye ikabikura mu mpapuro ikabishyira mu ngiro ishoboye. Haleluya ishoboye gukora ibyo wiyumvira yuko haleluya ibuye riri mu fiance wawe ikora ibirengeye ibyiyumviro byawe ikakiza n'umufiance ikabikura mu ibuye ishoboye gukora ibirengeye wowe wiyumvira ibuye ariko ibirengeye mu fiance wowe wiyumvira ibi babikora amafaranga kubera ishoboye gukora ibirengeye ibi
ibirengeye. Shoboye gukora ibirengeye. Imana ishimwe cyane. Ejo bundi twari kumwe na mwarimu amarira ngo hari abantu bamutwaye ahantu ngo itongo ryiwe, kandi abwira ko ari abantu nyene batoroshe kuvogera. Namubwira ati nibyo, ati mugabo Imana ishoboye gukora ibirengeye. Agatoya aho hantu ni wohashika ati reka dusenge, atuzoserereka hanyuma Imana izokwitangira imbere. Turasenga nene jo bundi yambariye tuzi yuko byazungurutse ati ya Mana irashoboye kabisa, ati barashikirije bya bintu byose. Yahora cyane mu murima ariko barashobora kuja n'impapuro natifise. Yashoboye. Umve none ngo bamuhaye uburenganzira bwo kuja kwa nyakubahwa kugira ngo uburenganzira bwose. Ishoboye. Bani habageze kumuha uburenganzira bwa dogi n'ugushika uramuzi. Nagaruka paka muvuga nujyane. Hallelujah. Kugira ngo amuhe uburenganzira bwose. Abandi bose bo hasi bose baracecekeshejwe. Yego ishoboye gukora ibirengeye cyane. Kandi ugambere n'ukwegera niyegera ariko ishoboye gukora ibirengeye cyane. Yuvyumva watera haleluya. Wawe udashoboye hari ishoboye kubikora. Wawe udashoboye kugera hari ishoboye kuhagera. Nakutangariza ko uyu mugoroba mwiyo twaje gusenga ishoboye gukora ibirengeye cyane. Ishoboye gukora ibirengeye cyane. Iyo twizeye, iyo twakurikiye, iyo ndiko ndase, iyo ndiko ndarondera, iyo nafukamiye, iyo mazimisi ndiko ndasenga, ndavuga ngo ishoboye gukora ibirengeye cyane. Haleluya. Oya haleluya. Imana ikoresha n'umuyaga nawe ikawukoresha. Umuyaga ikawukoresha. Ese niki kitokoresha Imana? Niki Imana itokoresha? Niki kisi? Ko nibuye ikoresha, ko n'umuyaga iwukoresha, ko n'ibibabi ibikoresha bikavamo nk'amanoti, ko n'impapuro izikoresha. Ariko wabuze amafaranga ubura n'impapuro, wabuze impapuro ubura n'amababi. Kwishoboye gukora ibirengeye wabuze n'amababi. Kwishoboye gukora ibirengeye basi wowe ibyo ushoboye woronka amababi. None kwishoboye gukora ibirengeye amababi warayabuze, n'impapuro warazibuze. Yego ishoboye gukora. Turiko turabona ishoboye gukora mu busa, kandi ishoboye no gukora muri bikeyi ufise bya bintu ufise bitafatika, ikabikuramo ibifatika, ikabicibya, ikabigunza, ikabyagura. Ishoboye gukora bya bintu ubusa ufise, bya bihumbi 10, bya bihumbi 5, bya bihumbi 20, bya bihumbi 30, bya bihumbi 40, bya bihumbi 100. Ishoboye kubibyaza inyungu abantu bose bakazotanga, bakavuga ngo ujya niwe cyangwa siwe. Hamwe n'Imana ishoboye gukora ibirengeye cyane. Ariko Mana yo mu ijuru, haleluya. Mana ishimwe, haleluya. Uyu mugabo ishoboye gukora ibyo tuyumvira mu izina. Uyu mugabo ishoboye gukora ibirengeye byo tuyumvira mu izina. Harabyizeye ko ishobora kubikora? Harabyemera ko ishobora kubikora? Harabyemera. Haleluya. Nimba wemeye ko ishobora gukora ibirengeye byo wiyumvira, amabuye ntarahera, kandi n'impapuro ntizirahera, n'amababi ntarahera. Niba uri wokora nk'uko abandi bakoze ibirengeye
ibyo niyumvira, ndaba ibyo niko niyumvira. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Ishobora gukoresha, ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo wiyumvira. Ubusa uzubukuramo ikintu bikomeye cyane. Ingorane zihari abantu bariko biyumvira ibiki. Abantu uyu munsi bagize ibindi byiyumviro binyuranye n'ubushobozi bw'Imana. Ibyiyumviro by'intege nke, ibyiyumviro byo kutizera, ibyiyumviro haleluya. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ishoboye gukora ibirengeye cyane. Imana yampaye ibintu ngo ndabibahe. Mu ijuru hari inzira nyinshi zo kugenda, hari inzira yo kuja mu ijuru. Imana ishimwe kugomba kuja mu ijuru. Ijuru rirakorerwa. Ijuru rirakorerwa. Ugwa n'intambara uzorisha. Ufise icyiyumviro cyiza cyane, kandi Imana izoguha ijuru mu izina rya Yesu. Izoriguhe mu izina rya Yesu. Ibyifuzo byawe bisohoze mu izina rya Yesu, kandi izoguha ijuru. Ariko ugwana intambara, kuko Shetani ntagomba kuja mu ijuru. Ugwana intambara ugororoke, ugwana intambara wisondeshe, ugwana intambara uje ube mu ijambo ry'Imana. Mana data wa twese, uyu muntu akeneye ijuru, kandi arabyatuye, akeneye kuzomuha ijuru. Ibyifuzo byiwe kubisohoza. Ndamusabira ijuru mu minsi y'ukubaho kwe Mana, uzomuhe kuzogira iherezo ryiza. Mana ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu. Ijuru izoriguha. Ushoboye gukora ibirengeye cyane. Riseke tuteke meneta robosike meneta. Ndamudugije mu buryo bw'impemu. Parisi nuguruje imiryango y'umugisha ku buzima bwiwe. Ndagushimiye. Haleluya. Ushoboye gukora ibirengeye cyane. Bikore mu izina rya Yesu. Rapasike lole mene tuteke meneta. Daga kipa onoto Yesu kipese koloke nikenahele tuteke menesi. Lama siki agenda muzima bwiwe lama sichane ikyo isi nondera kumu pasike lote kumu bebe siki tuteke shimubero pasi nakura igitero cy'abazimu robo sike nduguru tumugisha wiwe warugoshwe parasike tuteke bene taribi sike ushoboye gukora ibirengeye cyane ushoboye gukora ibirengeye cyane ibyo umuntu umwana w'umuntu yiyumvira. Ndasenze Imana ishoboye, ndamudugije ku rundi rugero. Parisi lorebesike tuteke ehamarira rikararira rebesike tuteke meti yamuhoze pariseke iramwiye ngo hari ikiyo. Reteke robosike tuteke Nabinetraliza pasi Nabikuita rebesi darema doko raba sike shuramadene otike rebesi pa reseke rote robo sike tuteke mutoro bozi mukure nganya marira bisirema gitangaza robo sike tutekora pa bisike nene tuteke tuteke nene tani manga koze. Haleluya, haleluya, haleluya. Muteto mwami ndacecekeshe ababantu baronde bese ndakubita ndamenagura ndasambura ndasanga munataka ushoboye gukora Mana reka ukora ibitari bike pesike rote mene tu Mana ya mwisho ndamusabiye na mahera yabone bizina ka Yesu. Si mene tani niteke robosi kuto bisike ndagarika operation le besike rote ke mene tuta ha rebesi reka marayika fata ijambo tuteke rebesi ndinjira mu maraso yiwe ro tu ribisike tuteke ndarema ibitangaza uhere isaha fari seleke lole besiko iravuze ngo uragukijije indwara yari ikohije besike ro tu reke seke
igukuye mu gasuzuguro umaze mu gihe kirekire. Riseka irahinduye ubuzima bwawe, iragukuye ahantu waruri. Parisike lote kerebesi mwaka gasuzuguro n'amajambo. Varisike lelebesike tute irakwimuye n'ahantu wabugiye kuba handi. Parisike lete tute kemene taribisike o resita. Mana yo mwijuru, 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 mana yo mwijuru. Risike lole mene tute kerobo sike mene. Fire! Okay. Ndamugaruje izina rya Yesu. Bari baramutwaye igikundiro, ndagaruje igikundiro. Bari baramutwaye ijambo, ndagaruje ijambo. Yari iciro ry'umugani, reka gira gateka, reka yibukwe. Ribisike tute, ndasengeye amaboko yiwe n'ibiganza byiwe. Ta ribisiki, byari n'amakina rabasike tute kemeneta. Tundurukana inyatsi unodojezi. Ndarema. Mana ushoboye gukora ibirengeye, ushoboye gukora ibirengeye cyane. Fire! Sike lote ushoboye gukora ibirengeye cyane byo mu yiyumvira. Bari selole mene time to rebesike tuteke mene time to. Irabuze fire! Sokorobo sike tuteke mene ta wa memu. Ndagusabu. Katika jina la Yesu ndoko. Sina ya Yesu ndakuruka wako. Karabasike toka. Mana ndagushimurera, ndagushimura komeye, ndagushimura umwizigwa. Uri mwishuri ndiho, robo sike tuteke mene time to. Oh, uragororoka mu izina rya Yesu. Wowe uhindura ibintu ugakora ibitangaza. Ndahinduye ibyiyumviro byiwe, amajambo, ibyiyumviro yarafise rabasike robo, takarabasike lole mene tuka. Sike lole mene tuta. Okay. Mwizina rya Yesu, ndahinduye ibyiyumviro byiwe. Onondo Jesi, ndahinduye ibyiyumviro byiwe. Tabasike lote meneta. Ndazi ko ushoboye gukora biruta cyane byo tarabasi. Mwizina rya Yesu ushoboye gukora biruta cyane. Ndatuye gukira ko y'umuntu. Rabasike tuteke meneta. Uragwaye?